Sanibona guys, another day, another story. Ngithi mina niwuphike ugeli angengizisho indawo la ehlala khona. But ugeli thizeni uthi yena wayekade eqeda break up nobaby daddy wakhe. Usise basebena about 12 years bethandana. So mabehlukana ke ngenxa ukuthi basebezwana isikhathi eside behlala ndawonye. Uthi ufila ngazi ukuthi yonke into endlini yayimkhumbuza ubaby daddy. So she decided to move. Wahamba nje kuleyo ndawo wayishintsha nje indawo wayoyihlalela kagogo wakhe. Mefika gogo wakhe usinje kwangaphelisha isonto ngifikile kufika ukhazini wami ohlala around but kujana kancane mhlawumbe nje i1 hour walk ukuya kubo. Uthi wafika yezwa kuthiwa ngibuyile wafika wangithatha wathi zame so check omunye umngane wakhe. And then sahamba ke uthi ke laba behamba khona bokunama car wash nama restaurant ukuyibone leyo ndawo kanjalo. Uthi ayogele ihambe khona ke uthi mangithi sahamba kanjalo kuvedane kume imoto yakaNokusho enhle unyanyavu lwemoto. Uthi malume unyanyavu evedane ubhuti eshutha aqhwebe ngithi ngiyaziba ingiqhwebe intombazane engihamba nayo le ukhazini wami. Ithi hayibo mfethu ngeke ungayiphela ubizwa nje isigwili sendawo. Uthi hayi ngivedane nami phela ngifuna uku-acta too childish yabo. Uthi ngihambe ke sibize ke sihambe ke sikhona. Uthi masifika khona ubhuti nje before azakhulume avela akhumula ibuko enze eye contact. Uthi menze eye contact ube ngasikhonto engichokhaya yabo. Uyibone leyo nto leyo. Mangazi ukuthi uyachokheka but ungazi ukuthi uchokhwa yini. Uthi hayi emva kwalokho sivedane iflow inkulumo nobhuti sixoxe engibuza ukuthi siphuzane. Uthi shuthi ngaso sikhathi sayiphuza strong bow but ke asi strong bow asubhuti ayifuna istropez. Uthi ngithi hawu ngayijabulela ukuthi ngi-afford athi ayizongithengela i24 ye-istropez mase nginosela nenyama ke. Usibehambe ke ebiza abafana beyomosela inyama ethatha inamba engamenzi lutho nje athatha inamba abathengela abashiye nalento letha basale beyibonela ukuthi benze njani. Uthi hayi kwalogelo sesifika kuyena sesiphethe nenyama cabanga. Uthi hayi yangempela ubhuti athatha inamba yami nami ngithatha inamba yakhe exchange ama numbers. Uthi ugeli ngihambe ke yabo. Uthi hayi lapho ngisengiyangiqoqa logeli sakuyena ukuthi hayibo yabo lezi zitolo kade niyothenga kuzona lawa amabhusha nale ya tavern into zakhe lo bhuti unemali uyaziwa nje la endaweni uthi ilani la endaweni. Hayi ususigeli ngivele ngithathe plus muhle nobhuti. Uthi ngithatheke ke manje ngihlanye uthi ngilinde ukuthi ubhuti uzofona ubhuti engafoni. Ngilinde ukuthi ubhuti uzofona ubhuti engafoni hayibo liphele isonto. Uthi hayi ngihlile webamba. Ngivele ngimu-WhatsApp mina ngithi mina hey wathatha inamba yami on this day why ungasafoni ungasasho lutho. Uthi nje asubhuti awemanga ngiyaxolisa mfethu bekade ku hectic yabo ngicela ukubona. Uthi ay after lokho ubhuti wayesehlezi engibona every day ngidla ilunch ngiyangilethela ilunch every day uyangikhipha every day without fail. Uthi nje for the first mhlawumbe 3 weeks babephuma every day. Uthi siyodla uthi futhi akancane ukudrive mhlawumbe uzothatha nje idrive ye-hour ukuthi beyodla la bayodla khona bephinde bebuye. Uthi hayi kuthi kusanjalo nje kulezo insuku futhi elihambe introduce kubo kodwa engangitshengisa la ehlala khona engasho futhi usuhlala kubo sibe ngithande kubo ahambe yongikhombisa nakasisi wakhe. Uthi njalo masikade sihambile mhlawumbe sodlula sobingelela usisi wakhe ehlale naye kancane or sizoya kubo base angimazi ukuthi uhlalaphi ubhuti. Uthi hayi kodwa futhi kungangiwarish lokho mina nje ngi-enjoya nje ubumnandi lobu engibuthola la. Uthi hayi this one time angibuza ubhuti esawu awufisi nje ukwazi ukuthi ngihlalaphi. Ngithi mina hawu hlezi ngitshe mhlawumbe uhlala nabazali bakho. Uthi ngihlala nabazali bami so amhlanje ngoba sengiyakuthemba futhi ngiyakuthanda ngiyabona ukuthi wena uzobe uwife wami ngicela ukukuthatha uyobona nginemize ewu3 ngizokuhambisa kuyona yo3 but sizoqala ngowodwa lo selokishini and then we move nginomunye umuzi oseplazini thizeni and then nginomunye umuzi nje oy-glass house kuningi nje ukuthi imithathu kodwa masiyonke imizamo. So I'll take you through each one. Uthi hayi qala ngisuka selokishini yayibhedela nje mumbi umuzi nje usimple nosuku usimumbi usimple awumfanele yena ezumuntu oyisigwili sendawo yabo.
uthi hayi silale nje kube right. Uthi lo bhuti akangifuni lutho guys, like sexually nje akafune lutho. Uthi hayi ngibe happy ngisho nangalokho uthi hawu ngithola umuntu nje ongenasikhathi. Ngeza manje ngepart 2. Usugeli-ke behambe beye kule ndlu yesibili-ke uma befika kule ndlu yesibili hayi inhle ikwi-isolation iyodwa nje endaweni engathi yiplaza yabo i-right nje indlu. Uthi hayi singene angokhe through but angikhombise yonke into uthi mese-ke engikhombisa esucela ukungikhombisa kwi-prayer room yakhe angingeni noma uba even lo muzi akuzi noma ubani ngumuntu wesifazane wokuqala ozala kule ndlu because useyangithemba futhi uzongishada. So le ndlu liyazongivulela yona kufana nokuthi usengivulele nje isifuba sakhe sonke. And mangena khona kumele ngikhumule yonke into ngingene ngeenyawo because uyayihlonipha ila khuluma khona nabantu bakuba abadala nani. Hayi uthi ugeli phela mase-ke ngifaka umlotha ukuthi engigcobisa umlotha ezandleni mase ngigcoba nomlotha ebusweni shuthi lo mlotha lo ukuthi nginganaki noma kuthiwa yini ngizofika ngibe lapha ingqondo yami nje ingayithathi personal. Uthi ugeli nangempela ngingene uthi mengingena la kunezinto nje ezithusayo uthi kodwa zange ngangithusi because sengigcotshwe lo mlotha uthi kwakuneyigubhu kodwa lezi zinto ezibona izinto nje ezihlangene nobuthakathi nje la. Uthi hayi kube right-ke ngiphume nje futhi ngingabi nankinga ethi manje-ke soya-ke kwi-third house yami-ke. Third house yakhe isemasabhabsini nje yabo ku-right-ke sisambe-ke siyekhona. Uthesho-ke ukuthi izinto ey'bone lapha uhambe uyikhuluma because uzobe awusahloniphi i-privacy yami. Hayi uthi sihambe seku-third house nakhona kube right nje kube mnandi. Uthi lo bhuti akangenzi lutho guys sesidate nje for isikhathi eside kodwa nje akuthintwana nje. Hayi uthi okay fine. Uthi hayi kuhambe isikhathi we decide ukuthi no sizomuva indawonye. Uthi hayi ngimuve-ke ngiyohlala kabhuti. Uthi hayi mase ngihlala khona ngithi nje ngisanesikhashana ngifike khona uthi-ke indlela okubuye ngayo lapha kunento engathi inethi yabo awumbona umakhelwane. Uthi sengihlala khona nje mvedane kufika omunye umama ngizwe ngimemeza ngibone ngisegcekeni. Uthi ngiye kuyena uthi mengiya kuyena athi uyaphila ngane yami uthethi nje ukhona umyeni wakho uthi ngithi mina akekho. Uthethi vele bengifuna ukuba neshoshosho ukuthi akekho. Ngane yami lo muntu wakho lo nje uduma indawo yonke ukuthi uthwele. Ngenzela ukuthi nje makuthi uyayifaka ngoba useyingane kangaka wazi uthi yini lo yifaka kuyona. Uthi ugele ngivele ngihlekisa mina hayi okay ngiyabonga kakhulu ngosizo lakho. Uthi ugele nje ngitshela ukuthi uyangidakelwa nomama ngikwandawo mina indoda yami ayithwele. Uthi kodwa mangikule ndlu I can feel ukuthi no man le ndlu yangisinta abahlali kule ene prayer room kulo muzo osetown kodwa uthi nje iyamusinda indlu ngazi uthi nje akayedwa la endlini. Uthi hayi silentuzeke ngithi nje mina kulo mama ayikhululeka ma hayi uthi-ke ngisabe kodwa mase ngingedwa nami ngizwe ukuthi le ndlu iyangishisa iyangisinda. Uthi kuyabanda kule ndlu ngathi kuvulwa ama-aircon kodwa wavuliwe ngithi ngisho engavuliwe kubanda ngathi kuvulwa ama-aircon. Uthi hayi ibuye indoda uthi mibuya ntambama kuba ngathi khona umuntu oyitshenile vele ifike nje ithi ngikhohle ukutshena ukuthi njengoba sesihlala sobabili omama bala banomona bazokubiza bekutshena izinto engekho ngami bekutshena ukuthi mina ngithwele vele umuntu successful engakwazi ukuthi wayithola kanjani success hlezi ezoyiquestiona. Number 2 vele babefuna ngishade nezingane zabo manje ingane zabo ngifuni mina ngifuna wena yabo yonke leyo nto leyo. Uthi ugela hayi nami ngivele engigcobela bo powder bakhe uthi hayi ngivele ngithambe ngibe itshovo ngibe nje ugeli o-understandayo nje ongena inkinga. Uthi hayi kube mnandi kube nje haya. Uthi once linyana day umfana avele edakwe kade kwi-birthday yakhe. Uthi nje adakwe umfana abe happy ngalelo langa. Uthi ebiza abangani bakhe ngibiza abangani bakhe uthi nje kugcwale kube iphansi. Uthi kodwa abantu babemsaba bengafuni ukulala.
wonke umuntu nje waye-excuse sekumele kuhanjwe, wonke umuntu wahamba uthi sasala soba u-2. Uthi wangibuka wahleka umfana, uthi kwavele kwabanda ngathi i-ice ngalelo langa. Uthi mekubanda kwabanda kakhulu. Uthi umfana vele ehleke ethi yazi khona into ekumele ngikutshene yona. Ngiyeza manje no-part 3 le video yanqamuka guys, nini ngiqalile ngiyenza. Okay guys, ngiyaxolisa khona iphathi engiyeqile. Uthi uGayle before okunye kungishiya izinto ezothi kahle ngisho ukuthi ngenkathi sebemuve in bese belala ke lapho. And then ngashiya nokuthi uGayle before nje umfana aze adakwe waphupha yena amaphupho ubehlehleze nephupho elilodwa, and emxoxele mfana vele ehleke emxoxele ukuthi ngiyazi njalo mangivele ngiphupha umuntu wesifazane emile ngathi ubhekile ungiflathele alokhethi wena njalo uye kungisukela ungichukuluza ngendoda yami, kodwa uhlale wazi ukuthi ngikhona mina umamdala, mina umamkhulu. Ayifane vele lokho ehleka nje mexoxa lelo phupho lelo. Uthi ke this one time athi umfana ke yabo leli phupho lelo hlala uliphupha, athi uGayle here athi i-reason ngihleze ngihleka ngoba I need to tell you something. I think sesizwane kakhulu manje ukuthi kumele wazi amaqiniso. Uthi uGayle ngithi okay. Uthethe sasho nje kuvele kubande kakhulu kube yi-ice. Uthethe ish nangoke. Uthi uGayle ngixa usayibuka usahlanya ndo uthahleka unganyakazi hlala nje ungenzi lutho. Uthi hayi usethi mlinde aqede lento ayenzayo then usungayaka ebathroom ufuna ngebathroom or kuphi. Uthi uGayle nxa useyahlanya indlomo. Uthi mase vedane yahleka kakhulu futhi umfana engibuka emehlweni bese umfana as I need to tell you something because manje lo muntu lo sekudlulele manje isi too much into yakho. Uthi as I need to tell you something, mina I have a first wife before ukuthi wena. Uthi uGayle ngithi you have a first wife, uthi nginyanye ngicikeke ngimfoke umfana athi no lalela. Ethi again wife ethi it's a spiritual wife. Uthi uGayle ngithi no spirit uthini? Uthethe yene if kuukuthi uyafisa ukumbona ungambona. Yabo nje ngoba duzo sekubanda muzo sekubanda nje usuke around. uSuGayle ngidunyelwe yezwa kuthi lofana ukhuluma ngani uthi asho uthi no yabo nje ngoba akakwenzi lutho kusho ukuthi uyakuthanda uyakapprove nani ngoba umphupha nje kusho ukuthi uacceptile because ngabe uyakulimaza nasephupheni. So that means ngoba uhlala umphupha nje usuphupha yena ngempela ngashada naye nje ngokwe spirit. Uthi uGayle hayi ngingayi-understand nje into esho umfana uthi futhi aje kahle kumfana uthi yabo ngitsho ukuthi uyadlala mhlawumbe uyangisabisa kodwa ngikuzwile nje lokubanda futhi esehambile washo naye ukuthi usehambile futhi you feel ukuthi khona umuntu obela ngempela. Hayi uthi uGayle ke hayi kuhamba isikhathi ngithi mina usengitshena ukuthi whenever usuready ukumbona ungitshene ngokuhambisa uyombona. Uthi uGayle nje once linyana day vele ngisukele ngithi ngiready ngifuna ukuyobona uspiritual wife wakho. Uthi angazi noma isipini ngangisithola kulabo powder ahlale ngigcoba bona noma wakwenzani. Uthethe ayu sho uthi ngithi yes. Uthi awusi drive intombi siyaphi uprayer room manje. Uthi sihambe se-prayer room. Uthi phinde ngibuza umfana ethi ayu sho. Uthi uGayle ngithi yes. Sifike sikhumula icathulo as usual angigcobela upowder futhi. Uthi umfana okay guys khona iphathi engishilo. Uthi uGayle ke bese eqalile ulana lo body bese hleze nenkinga yabo kancancane yabo igule eminye senyangeni yakhe imgcabi imenze zonke imangalezi kanti sho sinyanga naye yamfaka la kule cult yabo kodwa yena wethethu uyalashwa. Uthi uGayle hayi sihlale ke singene sihlale prayer room. Uthi sisisahleli nje mase to read ngithi yes esayusho ngithi ya saphinde futhi angicobela upowder wakhona. Uthi mase shaya ke lezi ilimi zabo ke uthi ngizwe kuqanda ngathi sise icing. Uthetha hayi useyeza ke uthi kubande ba. Uthi hawu kuvele kungena ugalagala wenyoka. Uthi angikaze ngibone inyoka engangicela uyibona ku TV. Uthi ngene inyoka uthi mingena inyoka ivele irole isibuke ngqo emehlweni yabona wami izoyirola besithi kanje inibuke emehlweni.
uthi sibuke ngqo inhlava uthi lapho sengiyabanda angikholwa ilento engiyibona ngisi kodwa uNkulunkulu amngihlelwa yini. Uthatha ubhuti hayi ungasabi uthi noma ngisaba but angisabi kakhulu because ngicotshwa lo mlotha uthi lo mlotha ucabanga mhlawumbe wamdunga ingqondo somehow. Uthi ngithi angisabi uthi ngithi uthi athi bingelela uthi ngithi ngibingelele ngithini phela ngazi mina ukuthi kukhulunywa kanjani. Uthi sisawubona mamkhulu uthi asho kathi sawubona mamkhulu uthi yenza uaction okhombisa ukuthi yavuma inyoka uthi yawo uyakwamukela. Hayi mase yakhuluma kasho ukuthi uyena ke lona ke umnakwenu ngicela ukuthi ungamhlukumezi akazile nje angeke akuphazamise indawo usazoba right nje akukho la azongimisa khona kapi. Uthi ugeli ngomile lapho ngishokhekile kodwa futhi akukho that bad. Uthi hayi ekhulumeke naye ke eqede ugalagala ayihambele uthi ngisale ngingome kanjalo. Uthi angitshene ukuze uyena ke uspiritual wife wami lo wana ke ungatsheni umuntu ngezinto ezenzeka la endlini. Uthi hayi nangempela ke uthi ngithuke uthi kodwa ngingahambi ngiqhubeke ngihlale ku relationship cause mina phela ngazi ukuthi ngoba ngilala nanyoka kusho ukuthi ngisafe. Uthi kanti angibuzange la ukuthi ngiyalala nenyoka but indirect. Bhuti ufikela le nenyoka mina ngibuye ngizolala nobhuti. Uthi kodwa angikwazi konke lokho mina nje khona ngiyayibona ukuthi ngilokhu ngigula and nje made ngilele naye ngiba nephunga elibi kuba khona ama discharge abonje kuningi. Uthi hayi ubhuti eqala eshintshe manje uthi wayese comfortable uthi vele sengumngakhe. Engihlukumeze mengikhubile nje evedane engakwazi nokuxolisa uthi evedane nginike imali njalo mengicasulile uzongibribe nje ngemali lapho uzovela ngifakela u10,000 yabo usenginemoto nami lana sengi-right nje ngiphethwe butepo ngishelo kushini wonke umuntu ofisa ukufana nami. Uthi hayi ngize ngibone eyangimpilo lesengiyahlukunyezwa la akusekho uthando sengiyahlukunyezwa kuphela kushuthi nje wayeseyitholile lento ayifuna. Uthi ugeli once linyana day ayenze lento yakhe ungihlukumeza uthi ngipakishe imithwalo yami ngibaleke ngibuyele la engihlala khona kuqala before ngiyohlala nogogo. Uthi ngihlale khona uthi angisabise eqale ngisabise ukuthi uzongithola nani uthi nje ngithi ngeke ungithole. Uthi azabona ukuthi ayilengane ihambe kuhamba uthi angisendele ama message ke angitshena ukuthi at least lento le angiyaziyo ngaye icela ngingayipublish ngoba ngayipublisha ngizohlanya ekhanda. Uthi ngisabe ke nami uthi ngivele ngithola usizo ke manje lwesizulu. Lo mama lafa ngitshela wena kade kwaqedwa ngawe nje. Kade lokhu yenyanga nje kuyoqedwa ngayo lo wena kade wawulala nenyoka but ulala naye ungaboni ukuthi ulala naye lokhu itshesa ulala nalo muntu wakho lo befela lena lenyoka ebuye ezolala nawe so lento le big affecta nawe and the spirit sale nyoka nje ubuhlezi uhlangene naso because of ukuthi nishare umuntu enilala naye. Uthi ugeli hayi bamlapha ke eventually ke waba right sengishishisela nje lesikhathi vele icime kunini ngiqalile ngenza eheneke guys ke saphela kanjalo ke story sageli uthi wagcina ephunywe kanjalo and kwamtshela umuntu akho story ozosixoxa la umhlanyi bakusabisa nalapho nje wena usu right usuhilekile uthi use right ke guys but ke I hope nifundile isifundo senu. Bye bye.